Такшантанбах кетниковак шулым еламахы жан шите. Тата чываш енен шитес вище шылхи петшечепе усы курса міллешсем тума палартна. Кой тузине республика ертюши Михаил Игнатьев ертерне министр сень кабинетчин ларвенче хускатреш. Михаил Игнатьев пілдерні дұрық адылын сулаға енне шучандалы газы игебінде ширым бірміш шулда жетмелі. Строительство бұшлама ерік параган документа нумай бұлмас алы бұсына. Пәдембе аллы екі жухрымытла бұрық вырнаштармалла. Ширымытла жухрымы күржі регион шәрі жінже бұлад. Укша тенгебе жихынны идыва пәдембех Газпром хыйжине елет. Ларура республикан шидес више шулхи бюджетчебе шихынны идусене де бұқсаду хрыш. Шыржы президентжен шу ехінче указысене тебе хурса, чаваш тенре игебенде ширемек кіміш шулчин дума балартны наци проектжысене бұрны жагертме, ширемулды миллиардта 500 миллион деньга уйырма ежынна. Вуну миллиардне келес шулузы бұрыш. Тіпті лев халық бұрнышын шайне үстересі. Шавынбегех варендю, спорт, сывлық сықлавын тыдымне ытларақ укша деньга уйырмалла. Пілдірхе шайба елзесін 7% нумайрақ, фанултта да 7 миллиард. Епкунда калашын, шак отрасле келеген юксазем, пуре перен здравоохранение булать 21 миллиардытла. Чуваш республикинде страховатуна халага медицины пулушне сиделекле пама пулушать. Кунда сәне балазем бұр, КТ-диагностика, УЗИ-диагностика. Шидес жол сиплев жүрчесене юзама шыржирим билләк, шәне фельдшер пунктчесем дума 1 миллион деньга уйырашы. Республикара тохора часачы тада тваты шкул дума балыртна. Культура тыдымне илес пулзан архивсембе библиотекасыне пулыжу бамалла. Чаваш патшалық филармониен юзавне вешлемешкен 1 миллион деньга уйырашы. Туристене илердестелебе чавашен адыл жери проекта адаландармашкан хыснара тебір пилік 1 миллион деньга бұқсағы варна. Районсенче вара социаллы жүртсем худаяны бебірлех, ялсене пахажы бадивештересіде шивы жейду. Шавынбада вырынды бұшлық сене, наци проект жебе балыртны ішсене, шаны даварса вұқытра думалыне аза елдереші. Чуваш республикинче юлашки жылзинче пиде нумай социалла объектсем строит туриш. Юлашки нумай булмаш Чуваш республикин пушлихе хейну казбе тада тебір направление череплецех варджавал халық сене вайлы тларах нумай пулужасы берге шене мерзем хушма тупыш шак ензембе уйырзах варджа 5 миллиард 20 миллион деньги шак палах шак суммазем индевзем бюджета гырзе юлашып. Коммуналлы хужалыға адаландармада да хулари бұрынмалы майсене лайықлатма бұлышаган программазыне бұрны жагертме 5 миллиард теңгі уйырашы. Шулзене шенетмешкен шидес шулвалигына пилік миллиард теңгі бұқсағы варна. Республикын шидес виші шулхи тубышы пәдембе шыраллы олды миллиард теңгебе данлашмала. Чаваш енгіларым вали Алексей Енейкин, Светлана Позднякова, Виктор Степанов.